أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير hürmetli kardeşlerim, için günlerden Ramazan ayı başlamından təbrikliyim, kutlayım. Siz eng baxtli kishilar. Siz bu Ramazan oyuna loyiq bo'ldingiz. Bizning bir shunday fursat mumkinchilik az bo'lsa da payg'ambarimizning namozini o'qishadi. O namoz o'qirdi. Allah'ın rahmeti bilen men bugün birinci gün teravih namazına kildim. Elhamdülillah Rabbim özünün rahmeti bilen mescid işiklerini açtı tağım bizge. Elhamdülillah şul hadli yaratıp sağınıp kildik. Bizim barlıq ipteşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, kurşlarımız kildi. Allah Teala rizalığı için deyip onun rahmetin ümit edip Firdevs cenneti bakşalarında yaşağını, Firdevs cenneti bakşalarına rayyan işiklerinden kırını ümit edip Allah'ın rahmeti bilen mescidke kildik. Ya Rabbim Allah devamlı kıl. Şu yılda da bizden her günü teravih namazlarına girip, her gün urazalar tutup, Ramazan urazalarını tutup, ecirlerge erişirge nasip kılsın. Ya Rabbim Allah barlık bendelerge de şu farız, Allah Teala biz farız kalgan urazabızını borşe bendelerge de tutarga nasip etsin. Mine cemaat biz bugün bu yılın Ramazan ayının birinci teravihine yıldık. Mında hislerini eğitip anlatıp bitire turgan bu özüne göre bir beyrem. Küresimiz zal tutup kişi kildi, özü bir beyrem. Ramazanlarımızı şuşulay birgelep, matur etip, den sihatliginde, can tanışlığında birge ötkerge nasip olsun. Kilesen Ramazanlarında karşılarga nasip olsun. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور Ramazan ayı җитте. Ва әлеге ай ул ашаудан ва эчүдән тыелып ораза тоту айы гына түгел. Рамазан айы ул кешене рухи үсешкә китерүче бер мәдрәсә.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты bit. Kim ялган сүзләрдән ва гөнаһлы гамәлләрдән тыелып тормаса, аның ашавын ва эчүен калдыруы Аллаһ Тәгаләгә кирәк түгел диде. Ягъни ураза тотуның максаты ва Рамазан аеның безгә бирелүенең максаты ул безне яхшылыкка таба үстерү һәм тәрбияләү. Шул исәптән безнең мәчетебездә дини тәрбияви дәресләр оештырыла. Өйлә намазыннан соң татар телендә, ә кич белән ястү намазына ярты сәгать кала рус телендә дәресләр алып барыла. Воспринимать это на свой счет, получается. Каждый прочтенный аят, каждую историю пророков, или что бы мы ни читали в Коране, все это мы должны воспринимать на свой счет. И өзебезне тикшерергә, үзебезне төзәтергә, әгәр дә бездә ниндидер бозык сыйфатлар бар икән, шулай итеп безгә тугрыга. Elhamdülillah bik җайлы, Сөләйман кафелары бар икән беләбез. Шуңа монда җыелышырга булдык. Моңарчы без өйдә җыя торган, елда үткәрәбез, Аллага шөкер үткәрә торган юк. Менә мин тормыш иптәшем инде елда җыядыр барсында. Аның сеңлесе дә булышадыр, алар да бергә дә җыелып инде бөтенесе бергә. Менә быел инде без өйдә үткәрергә урын бәләкәйрәк ни өчен дисәк, балалар үсеп биттеләр. Элек балалар бәләкәй, алга да утыртып буладыр, кулга тотып, бүтән бүлмәдә дә йөриләр. Һәр бала үзләре ураза тоталар, бәләкәй булсалар да, барсы намаз укыйлар, үзләре менә дугалар беләләр. Берәсен укытып, берәсен сөйләсәгез дә була менә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин рахманир-рахим. Малики йавмиддин. Ияка нәъбуду ва ияка настаин. Ихдинас-сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Biz mana ish istira biz menda. Ish istira birga bitmedi. Biz birgalab ağız açtırağa buldu endi menep. İyi açtıra торган ик моңа чаклы. Кафеда беренче тапкыр. Һәм аңларга кирәк, әгәр дә кем исән-сау иреште икән Рамазан аена һәм ураза тота, бу үзенә бер төрле бер уңыштыр. يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران